Sambaciano, Eginioterin mendik, nepşülçibena. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш Бурханы ивэл юуролоор дүүрэн амьдарч гасан уу. Таван сарвал гэр бүлийн сар байгаа. Хүүхдийн баяр, эцэг эхийн баяр, гэр бүлийн баяр таван сарт байгаа. Таван сарын гэр бүлийн сар цохолтолон таван сарт Бурханаас юурагдсан Бурханы дотор аз жаргалтай Бурханд тааламжит гэр бүлийн тухай Бурханы үгийг хамт судлах болно. чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээд Бурханы амар амгалан Бурханы галхаллун хайр түүрэн баяр жаргалтай гэр бүл болохыг эзний нэрийн өмнөөс хүсэн юурэж байна. өнөөдөр хуучин гэрээ шүүгчид 17 дугаар бүлэгээс хамт Бурханы үгийг сонсох болно. шүүгчид 17-гийн 1-ээс 6 хүртэл өнөөдөр хамт унших шүүгч 17 дугаар бүлэгт Микагийн гэр бүлийн тухай бичсэн байна. Микагийн гэр бүл ямар гэр бүл байсан бэ? өнөөдөр бид нар Микагийн гэр бүлээс ямар сургамж авах вэ? Үүнийг сайн бодоод Бурханы үгийг анхааралтай хамт уншицгаая. Эфраимын уулахаг нутагт Мика нэртэй нэгэн хүн бай. тэрээр ихтэй та мянган нэг 중 мөнгөн жус адчхат хараач байхыг чинь би сонсон. мөнгө чинь надад бий. би аваач гэсэн юм гэхэд эхэн эзэн миний хүүхд ивэх болтугай. тэгээд тэр ихтэй мянган нэг 중 мөнгөн жуусыг боцож өгсөнд эхэн энэ мөнгө эзэнд ариун гэдгийг одоо би үгээр илэрхийлье. энэ нь гараас минь гарч хүүгийн чин төлөө шийлмэл ба чотгомол хөрөг болов. иймд одоо үүнийг чамд эргүүлж өгье гэв. тэр ихтэй мөнгийг буцааж өгсөнд эхэн 200 мөнгөн жоосыг авч мөнгөний дарханд өгöd түүгээр шийлмэл ба чутгамал хөрөг дүрсийг хийлгэв. тэдгээр нь Микагийн гэрт байв. энэхүү Мика тэгж Бурхатын өргөдтэй болж эпод болон гэрийн шүтэнүүдийг хийж хөвгүүдийнхээ нэгэнд сахил үртэн өөрийнхөө тахилж болгов. тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. хүн бүр өөрөө өөрийн нүдэнд чүпчүйтэй гэж үснээ үйлдэж байлаа.
아멘. 어느때를 빗날 슈그치 아론 도로떡으로 불리기 함 우승배가 이운이 우문 호칭계의 슈그치 놈 야마른 놈 기띠기 덥충 다일블럭 이렇게 기치 버뚜치 배가 슈그치 벌팀에 호칭계리니 버tit 투흥 우리압들릭 비치선배 슈그치 우익계를 요시와 가나안 노딱이 에질지 앞선이 달아 이스라엘린 아롱 호일 오보그덧 호와치 욱승 요시와 나스바르선이 달아 슈그치트 우잇 이힐른 기치치벌 슈그치트 우잇 개별 마나이레니 우문느스 미안가 두루붕조가스 마나이레니 우문느 미안가 타비 호리텔 고르붕종 타빈질 어르침 우르길질르 얼름 요시와 나스바르선이 달아 다란 사울 북이스라엘린 앙크니 강 올 더슬록도 호리텔 고르붕종 타비오드 질릭 베트남 슈그치트키치 일벌름 슈그치트볼 슈그치트 놈은 아롱 호일 슈그치트 도가이 비슨배가 슈그치트 무이 개별 호칭게리니 함경 하랑호이 이틀구이 우이끼치치볼 보랑나스 압성 수바 저기 말라라 별克승 유를 테 가짜트 엠들치 바이승 볼루치 유를로를 두릉 엠들 테 비시 합칠락 다람트 저블롱골 두릉 바이승 우이빠가 슈그치 노밍 툴홀 이실볼 슈그치 아론 돌로긴 조로가 호린내긴 호린탑도 이실배가 약 아뜰강 오익 호이렇다 답득뒤치배가 어느 때로 함트 운시성 슈그치 아론 돌로긴 조로간 드측성 테르 으뚜루디 이스라엘 항기치 바이승구이 홍불 어러 어링 누틴 줍주이 때기치 우스네 울티치 배라 인 테르 으뚜루디 슈그치틴 우이트 이스라엘 항기치 바이승구이 자키라그치 바이승구이 티모치라스 홍불 어러 어링 누딘 줍주이 때기치 우스네 울티치 배라 홍벌공 어르스팅크 버톨사나가 어링 누틴 줍주이 때기치 우스네 울티치 어르를 힐불 홍벌공 벌항리 호일 호샬린다고 엠들슨 비시 어르스팅크 사나 버틀러 어링 누틴 줍주이 때기치 우스네 울티치 배상 홍벌공 돌아라 어리 은거 버톨 사나가라 호빙 아식 손이 흘린다고 엠들성 기치일치벌 티모치라스 슈그치 우이 마시 잠바라꾸이 이트길꾸이 겜누굴레르 두릉 하랑호이 우이배상 슈그치 노밍 내 온칠로 개별 때문에
arıyorsunuz uçte açılsın bana. Şuguç nom bitirdisin. Aron or şuguç. Arıyorsunuz tuğun들 보지. 언치고이 유르보싱 후치 찾을 때 볼로. 버항니 아르투무닉 다일스 노딘 가라스 아버르승 배가. 북 슈구치. 버항니 순스 투운들 보치 일승구이. ter 유르보싱 후치 찾을 때. 웅킬 버항니 아르투무닉 다일스 노딘 가라사 아버르치 찾승 배가. 슈구치 놈게 때문에 두르붕 우리 약달 바잉바잉 답득듯이 배가. 닉두기는 자파랄 버항니 아르투무 버항니 마르트치 힘의 슈팅 슈티치 버항니 호일 도샬립 운디팅 다크구이 자파르슴 버항니 아르투무 자파르슴이 버항 테크닉 호일도거는 사이가 쪼올른 버항니 아르투무리 시트게 숨비시 테크닉 사인 들러 테크닉 줍트 바이들로 타탕 오로올라힌 테트릭 사힐가 쫄습니다. 야치 사힐가 쫄습니다. 하주트 바이가 필리스트, 모압, 암몬, 미디안, 임 undistinct 도셔치, 테트낫, 오울치럭두치, 다람틀럭두치, 테트니 엘흑세일트 도셨습니다. 다이스 노트만 버항니 아르투무니 저보승 테트니 에드바일락 우르타리악 볼라치 압승 테트닉 다람틀치 샤크치 접득배사 버항니 아르투무 버항니 사힐가 쪼올라티 아완 저봉 샤늘라꾸이 거르뚜가는 대따 버항니문 김시지 버항니 다 비트니 김이 오치지 비트니 아버지 비트니 아버지 죽었지 김시지 버항니문 하시르치 배사 테루이 버항 슈그치 일깃 버항니 아르투무니 다이스니 가라스 아버죽스 버항 온니엘 디메 기데온 데보라 삼손 입다 임 아롱 호일 슈그치 나리 아시글 버항니 아르투무니 아브르스마 인게치 다이스노딘 가라스 아브르트승 버항니 아르투무 히등 아르봉질 엉글스니다라 테트라 타갓 자프르 테길 버항 타갓 테트릭 살흐쫄 테길 타갓 테트 버항님은 김시치 버항니 아브랄립 고인 테길 버항 슈그치 일기치 버항니 아르투니 아브른 슈그치 놈 닛 호린넥 블랙바이가 호린넥 블랙 이 두르붕 울약단 아롱 호이롭다 납득뒤치 바이가 자파랄 사회가 쪼올랄 때 갬실 아브랄 슈그치 놈 호린넥 두기리 블랙이 고르붕 해색 호와치 볼름 네게스 호이또가르 블랙볼 슈그치 놈인 어르실 슈그치 띵우인 녹출 바이틀릭 타일프레스베가 다른 슈그치 고르버스 아론 저러가 또가르 블랙볼 때 아롱 호르 슈그칭
tuch bissenberg. Şugıç nomin kortok hesek bol, şugıç horin neges, aron dologos horin nek. Şugıç nomda polsung ul yaptalik. Mikagin keribul, dan obogin tuch, pas nek 자파르성 레위 운이 지세 다란 베냐민 오복바 버섯 아론 넥은 아이마긴 호론딩 이르게니 다인 볼승 또가이 인 두르붕 울 yap달릭 슈그치팅 우인 울 yap달링 울게리 지세 볼공 할프스메 어느 때 뱉나 슈그치 아론 돌로긴 내게스 저러가고 있어. 슈그치 아론 돌로고스 호린 넥두길 플렉트 슈그치 볼승 울 yap달릭 미칵 호비 훈이 지세 단 오복바 베냐민 오볼 오복인 지세 forhand ulch 발성 내근 레위 훈익 지세 볼공 슈그치 운 바이탈 임 발성 기택 두르붕 지세길 탈플스 미카긴 게르불 야무로 발성 미카긴 게르불 줍트 보스 이트벨테 게르불 발상 미카긴 게르불 웅킬 forhand itkiç forhangnas emiç forhangda ulçiç 발성 볼롭치 줍트 보스 이트벨테 발상 디모차스 언어들은 미카긴 tuch, 미카긴 게르불린 tuches 줍트 보스 이트겔테 게르불 야마르 게르불 게티기 함 우찌 타나린 게르불 미카테 아틸 줍트 보스 이트겔테 게르불 비시 웅킬 줍트 이트겔테 게르불 볼로세 기치 우승 유리치메나 미카불 미티치 슈그치팅 우인 네금바이사 테르볼 에프라이밍 올라가고 노탁트 엠드치 바이사 에프라임 올라가고 노탁트 엠드치 바이사 모차스 테르궁 에프라임 어버긴궁 바이성 히치 어떻게 볼래 테르 미카긴 게르불트 야멀 벌슨베 미카긴 H 미양강 닉종 문건조스 아티칙슨 디모치라스 오를성 미카긴 H지만 어르스팅코 문깃 홀가일승 군익 하라치 발사 우닉 선성 미카 H대 H의 비단위오믹 압축성 비단위 문깃 단위 접시를 꾸이길 탄 일꾸이길 비압상 기치 홀링 접시를 씀 우닉 선성 H진 후계 제멜릭 요모 에스벨 자그낙 오를승 비시 에젠 미니훅 200볼트가 이렇게 유르승 말 손님 비치 에진해 문깃 홀가이승 후계
에젠 미니국 200볼트과의 그치 이울었어. 에이징해 문기 홀가이성 후치 어르스팅거 에드바이얼렉이 홀가이성 후게 에젠 볼항니 내리를 유르치바이가 H 직성 접트 포스바이 미카 에이징게 문근어스 히틱 홀가이스인데 넥종 문근 조스케스 미양가 넥종 문근 조스 자 미양가 넥종 문근 조스키빌 히르 힘제니 문고용배 자 넥 문근 조스 볼티메 토하잉 윗 두르붕 훈이 넥 훈이 두르붕 엇들인 가찔린 헐스 발사 히트게니 넥 문근 조스키빌 넥톰 훈이 두르붕 엇들인 가찔린 헐스 발사 자 어느들 몽골링 반시하라 내 것들 다빈명강 도리 아본집을 내 문건 조스볼 허리 좋은 미양강 도구리 개성 어떻게 돼 허리 좋은 미양강 도리 미양강 넥종 닭은 우리 집을 허리 좋은 호린 사이볼 티모치라스 미양강 넥종 문건 조스케벨 박힘전이 문크비시 어느 때는 함링 바가라 어떻게 칙수 어리종 어르붕종 사이 볼록 힘전이 문크바이 티모치라스 미카긴 H볼 나스테 발성 볼로부치 토항 우잉 마시 바잉 웅 발성 끼치 얼구치 볼. 자 미카긴 게르트 닉 레위 잘록 타힐치아라 아찔롤 랏 슈그치 아론 호링 아론 닉 아론 닉 우치 볼티면 되게 미카 툰트 나테 함트 바이치 나다테 에체크 파스 타힐치 벌곡통 비참 질불 하르붕 뭉근 조스 분호겠어 미카 닉 레위 잘록 어린 게링 타힐치 벌공 찔러 올랐다 질 히등 조스케니 하르붕 뭉근 조스 우근 기습시대 하르붕 뭉근 조스 같은 북흡자 소날 홀 훈실의 한가지 우근 오겠습니다. 북흡자 소날 홀 훈실 한가지 우근 닉 질링 잘링 아르붕 뭉근 조스 우근 기습 특별 미카 에이징케 뭉근스 홀가 희승 미양강 넥종 뭉근 조스키빌 마시 이 힘전이 뭉급하이가 슈그칫 아론 돌로 또가라 블랙트 직성 미양강 넥종 뭉근 조스 비친 바이가 슈그칫 아론 조가 또가라 블랙트 삼손이 오날틴 토가이 비친 바이가 삼손이 소리치 오나가성 드릴라 삼손이 오나가성 샤그날라 히르 힘전이 뭉직
필리스tud 아말슨베케빌 슈그치 아론 조로가긴 고르부치 삼손 슌돈 브르텔 헵티드 슌들로 보스치 호틴 하알간이 합터스 호르바간 덱텐 함트 소갈치 아르는 문건들 타비앗 헤브론 하랄타 어울린 오래 후르치 아블라 인 우울야브날타나 필리스tud 들라게틱 양한 에미그테 아시글치 삼손익 오너기치 바이스무이 아론 조가니 답은 필리스틴 노이트 테리 에미그트 이리치 툰 삼손익 야트그치 에르굴리 툰이 아고 후치 차텔 유운드 발각 볼롱 유가르 빛 툰익 디치 울치 얼록 달라 올치 미틱투 테겔 빛홍 닉불 참 미양강 닉종 뭉근 조스 오브노키 잡스 필리스트 돌릴랏 치어도 삼손이 후치꾸이 벌고 아라기 비틴 노치 일축불 휘참은 미양간 넥종 뭉근 조스 우흐벌 노키 잡스 티모체스 미양간 넥종 뭉근 조스 기빌 어리종 고릉사이 가로이 이 힘전이 뭉급해 티미 미양간 넥종 뭉근 조스 야말 이 힘전이 뭉급이 뒤에 탈 수 없어. 자, 미강 에이징 이 힘전이 뭉기 홀가 있어. H 뭉그 알탓 오를랏 하라스 우닉 선성 미카 H 무문 비 홀가 있은 이치 울림 줍시스 고르토가라기 싫어 우집을 인 우울 얍든다라 Hing 후대 미양간 넥종 뭉근조스 어치치 욱슴 되게 데르 뭉거르 유히스메 실멜바 초트갈말 흐륵 부티히 후기스 고승 후 H 니치 어리정 뭉근 조식 아왓 뭉근이 다항 우긋 데르 뭉거로 실멜바 초트갈말 흐륵 두르식 힐기치 대티게른 게르테 타비아 게린 슈팅 벌곶 백성이 따라 국인 도트스 내국 선것 다기 벌곶습니다. 인볼 미카긴 게르불 볼성 버티트 두흥 우울yaptır. 우리나라 테러 으뚜르듯 이스라엘 한계치 발성구이 홍부르 어르어링 누틴 줍주의 태게치 우스네 울티치 발라 홍부르 어르어링 누틴 줍주의 태게치 우스네 울티치 발성 임 잠바라꾸이 도라라 엠드슨 혼이 지세 볼구치 미각 달프리치 발가 어느들 우이성 슈그치 아론 돌로긴 네게스
조로간 미카긴 H 나스테 바잉 H 가르치마이가. 다란 미카 타비마이빙 나스테 미카 가르쳐. 다란 됐더니 후후뚜 인 고르붕 우인 미카긴 게르불린 두 피스. 미카긴 게르불 볼 호칭게린이 슈그치 등의 함경 하랑고에 함경 이트길구이 함경 잠바락구이 함경 적트보스 우인 게르불린 지세 얼공 슈그치 아론 돌로 또가라 불렸다 비집됐습니다. 미카긴 게르불 적트보스 이트길테 게르불 발사 적트보스 이트길린 게르불 미카긴 게르불 야말 범출록대 베이스배 넥두기름 미카긴 게르불 borhangniugik bitqui gerbul paisa. Unkere mikagin gerbul temel. Borhangd itkich, borhangda ulchich, kerte borhangni urgu barih kusumchich paisa. gerbul paisa. Unker borhangda ulchilik kus을 때 borhangni yurulik kamar paisa. borhangni takamar paisa. gerbul paisa. 팀 볼러보지. 됐나? borhangni ugik bitqui gerbul paisa. Тэднэр Бурханы үгийг мэдхгүйгээр Бурхандаа үйлчлэх гэж байсан. Яагаад Микагийн гэрбэл Бурханы үгийг мэдхгүй гэрбэл хичээж болохгүй гэвэл нэгдүгээр нь Мика хоргаилсан ээжийн мөнгийг очиж өгöd ээжийн хүүдээ мөнгийг дахад ивэс 이 мөнгийг авсны дараа ээж хүү хоёулаа нийлж мөнгөөрөө юг бүтээсэн бэ? Шийлмэл ба чутгамал хөрөг бүтээж гэрийн Бурханы өргөө баргаж байсан. Мика болон ээж юг хүснэ бэ? Шийлмэл ба чутгамал хөрөг бүтээх гэж байсан. Өөрөөр хэлбэл Бурханы дүүрс хэлбэрийг шийлмэл ба чутгамал хөрөгөр бүтээх гэж байсан. Энэ үйл явдал маань Мошегийн 10 хуулийг огт мэдхгүй үйл явдал байсан. гэтэл 20-р бүлэг Бурхан Мошегээр дамжуулж Синай уулаас хууль 10 хууль дотор 2-р хууль гэж юу вэ? Нэгдүгээр хууль бол чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Хоёрдугаар нь өөрөөдөө зориулж шүтэн бас дээр тэнгэр дэх дуур газарын дуур усан дах ямар ч дүршиг бүү хий.
Borxanlik yamanligin durus hilpirir hiç butik borxan maş hatto horgulsum. Haring onotri mika bolong H mungoro munguni darхан 굴슬 аваад мөнгөөрөө юу хийх гэж байсан бэ? Шийлмэл чотгомол хөрөг бүтийг энэ бол миний итгэдэг бурхан гэж хийж бүтээд тавиг гэж байсан. Тийм учраас өнөөдөр Мика болон түүний гэр бүл мөнгөний дарханыг хөлсөж аваад шийлмэл ба чотгомол хөрөг дүүрсийг хийлгэсэн нь энэ бол бурханы маш хатуу хоригдсан бурханы тушаалыг ноцтой чөрчсөн хэрэг байна. Хэрвээ бурханы үгийг тэд нар мэддэг байсан. Бурханы үгийг хүндэтгэж байсан бол ийм мөнгөний шийлмэл ба чотгомлыг хийлгэх үе байсан. Тэд нар хурдгаар яагаад бурханы үг мэдгүй байсан бэ гэвэл ингэж мөнгөөрөө шийлмэл чотгомол хөрөг дүүрсийг бүтээсний дараа тэд нар гэртээ тавиад гэртээ бурхадын өргөг олгуулсны дараа нь тэд нар эпот ба гэрийн шүтэнүүдийг хийж дахиад эпот гэвэл тахиж өмсөх учраас тийм гэрийн шүтнийг хийж хөвгүүдийн нэгэн сахил хүртэн өөрийнхөө тахилж болгосон. Мошегийн хуулийн дагуу хэн тахилж болох ёстой юм бэ? Аароны үүд Леви овгийн хүн тахилчаар үйлчлэх ёстой. Гэтэл 28, 29 дэх бүлэг байсан. Леви овгоос гадна бусад овгод бол тахилчаар үйлчлбэл бурхан тэднийг шийтгэж алдаг байсан. Микагийн гэр бүл үнэхээр бурхандаа үйлчилж бурханыг хүндэтгэж гэрийн бурхадын өргөг босгох хүртэл бурханы өмнө халуун сэтгэлтэй байсан юм шиг харагдаж байгаа боловч тэд нар зөвхт бос итгэдэг байсан. Яагаад тэд нар бурханы үгийг мэдхгүй, бурханы үгийг хүндэтгэхгүй байсан. Хэрвээ тэд нар үнэхээр бурханы үгийг мэддэг байсан, бурханы үгийг хуулийг хүндэтгэж байсан. Ийм шийлмэл эсвэл чотгомол хөрөгийг хийж бүтээх ёсгүй байсан. Хэрвээ тэд нар бурханыг хүндэтгэж бурханы үгийг мэддэг байсан бол тахилж бус хүнийг тахилчаар томилох ёсгүй байсан. Харин Мика дараа нь Леви овгийн залууг олоод хүүгээ олиулаад тэр Леви овгийн залууг тэрийг тахилж болгосныг та нар
Şugut Arun Dologin Dologos Çaşa Piçitusube. Ямар ч гэсэн Микагийн гэр бүл зөвхт бус итгэж гэр бүл байсан. Яагаад тэд Бурханы үгийг мэдхгүй. Бурханы үгийг хүндэт итгэхгүй байсан учраас тэдний итгэлийг зөвхт бус итгэл гэж ярихаас аргагүй байсан. Бид нар яаж зөвхт итгэлтэй гэр бүл болох вэ? Бид нар Бурханыг сайн таньж мэддэг байх ёстой. Бид нар Бурханы үгийг мэддэг байх ёстой. Бид нар Бурханы үгийг мэдгүй бол Бурханыг таньж мэдэх боломж байхгүй. Бурханы үг, хууль, тушаал, Бурханы захирамж мэдгүй бол бид нар Бурханд зөвхт үйлчлэх боломжгүй байсан. Хайртай хүмүүсээ, та нар зөвхт итгэлтэй гэр бүл болохыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Бурханы үгийг хайрлаж, өдөр шөнөгүй Бурханы үгийг уншиж, сонсож, Бурханы үгийг тунган бясалгаж, Бурханы үгийг бүхэл амьдралаараа хэрэгжүүлж, Бурханы үгийн дагуу итгэж, Бурханы үгийн дагуу амьдрах үед зөвхт итгэлтэй гэр бүл болно. Өнөөдөр Микагийн гэр бүл Бурхандаа итгэж, Бурхандаа үйлчилдэг байсан боловч Бурханы үгийг мэдэхгүй. Бурханы үгийг хүндэтгэхгүй байснаас болоод Микагийн гэр бүл зөвхт бус итгэлтэй гэр бүл болохоос аргагүй байсан. Хоёрдугаар нь Микагийн гэр бүл яагаад зөвхт бус итгэлтэй гэр бүл болсон бэ? Микагийн гэр бүл үйлсгүй итгэлтэй гэр бүл байсан. Юугүй гэнэ? Үйлсгүй итгэл. Микан ээжийнхээ мөнгнөөс 203 сая хулгайлсан. Харин ээжийн хүүгээ чимэлж, сархижуулж зассан биш. Хүүгээ ээжийнээр юурсан байгаа. Тэгээд хүн ээжийнхээ мөнгнөөс хулгайлсныг хэмжсэн шинж байхгүй. Ээж ч хүүч гэм нүгэл үлдсэнийг тоохгүй байсан. Тэдний итгэл бол үйлсгүй итгэл. Ариун бус итгэл. Гэм нүглийг тоохгүй. Гэм нүглийг авч ярихаас тоохгүй. Ийм гэр бүл байсан. Үнэхээр Микагийн ээж их хэмжээний мөнгийг хулгайлсан хүүг уучлах болно. Харин хүүгээ гэм нүглээс холдуулж, засаж, залруулах ёстой байсан. Хүү ч гэсэн ээжийн мөнгийг хулгайлсан бол ээж мөнгө буужиж өгөхгүй. Энэ мөнгийг дортой хүлээж аваад тэр хулгайлсан ээжигээ буцаж авсан мөнгөөр Бурханд үйлчлэхийн тулд
сийлмэл чутгамал бурхадыг хийж бүтэнэ. Энэ ямар завхарсан үйл явдал. Мика болон түүний ээж, түүний гэр бүл гэм нүгэл үйлдэхээс айдаггүй. Гэмийг гэмжиж үчихгүй. Харин бус үйлсгүй итгэл байсан. Сургаал төгс 28-ын 24-нд эжиг эхээ чөлмөгчхөд гэмт үйлдэл бус гэж хэлэгж болбоос эвдэн суйт гэж хүнийг хамсатан мөнөс юм аа гэсэн. Эжиг эхэн мөнгийг хулгайлж дээрэмдэд жүвд бусаараа авсан хүн энэ гэмт үйлдэл бус гэж хэлбэл тэр бол эвдэн суйт гэж хүний хамсаатан болно гэж байсан. Яг энэ үгийн дагуу Мика бодож үж байна. Мика бол эвдэн суйт гэж хүний хамсаатан болох яастай. Харин ээжин Мика хүүгээ эжний нэрээр юурсан байна. Микагийн ээж хүүгээ эжнэр юурах биш. Эжний нэрээр чимэлж, засаж, шарлуулж гэмшилэн үр жимс ургуулах ёстой байсан. Тэгээгүй байсан. Ямар итгэл чүд итгэл юм бэ? Үйлсгүй итгэл бол үхмэл байгаа. Бид нар сайн мэддэг Якоб 2-р бүлэгт үйлсгүй итгэл гэдэг нь үхмэл, үхсэн итгэл гэж байна. Якоб 2:26. Учир нь сүнсгүй би үхмэл байдлын адил түүнчлэн үйлсгүй итгэж бас үхмэл болоо гэж бичсэн байна. Леви номд шигсэн Бурхан ариун учраас Бурханы ард түмэн Бурханаас аврагдсан та нар ч гэсэн ариун байх ёстой гэж энэ дахин тушаасан. 1-р Иохан 1:5 шүү. Бурхан бол гэрэл түнд очихон чараагүй байхгүй. Тийм учраас үнэхээр Бурханаас сонгогдож, Бурханд итгэж, Бурханыг дагдаг хүмүүс ариун байх ёстой. Ариун гэдэг нь кемиг үйлддэггүй гэсэн утгатай биш. Кемиг чин сэтгэлээс хүлээн зөвшөөрч гэмших ёстой гэсэн утгатай байна. Микагийн гэр бүл ямар итгэл байсан бэ? Зөвхт бус итгэлтэй гэр бүл байсан. Микагийн гэр бүл нэгдүгээр Бурханы үгийг мэдхгүй, Бурханы үгийг хүндэтгэхгүй байсан учраас зөвхт бус итгэлтэй гэр бүл байсан. Хоёрдугаар Микагийн гэр бүл итгэлгүй гэр бүл бол учир нь юу вэ? Ариун бус үйлсгүй итгэлтэй байсан учраас зөвхт
pos itikil baysa. Tanır unинч итгэл байгааг юугаар харуулж гэрчлэг ёс юм бэ? Сайн үйлсээрээ бидний үнэнч зөвхт итгэлийг гэрчлэх ёстой байгаа. Үйлсгүй итгэл гэж байхгүй. Гуравдугаар нь Микагийн гэр бүл яагаад зөвхт бус итгэлтэй гэр бүл байсан бэ? Зөвхөн Бурханы юурэлийг хүсэмжилдэг итгэлтэй байсан. Ямар итгэл гэнэ? Зөвхөн Бурханы юурэлийг хүсэмжилдэг байсан. Бурханыг хүсэмжилдэг биш. Бурханаас авах юурэлийг хүсэмжилдэг байсан. Ийм итгэлийг бид нар юурэл төвд итгэл гэж хэлж байна. Зөвхөн юурэлийг авах юм. Бурханд итгэдэг итгэл байна. Шүүгч 17-гийн гин хуульд Микагийн ээж их хэмжээний мөнгийг хулгайлсан хүүгээ юурэж ээжээ миний хүүг ивэх болтугай гэсэн. Миний их хэмжээний мөнгө хулгайлсан боловч Бурхан миний хүүгээ ивэж өгөөрэй гэж хүүгээ юурсан. Мика ч гэсэн энд тэнд тэнэж байсан ачлгүй Леви залуу гэрийн тахиж болгон тавиад юу гэж итгэсэн бэ? Юунд итгэсэн бэ? Тэгэд Мика Леви тахиж тэ болов. Эзэн надад сайн үйлдэн гэдгийг сайныг үйлдэх би одоо мэдэх бол энэ сайныг үйлдэнэ гэдэг нь намайг юурах болно гэдгийг би мэднэ. Зөвхт итгэл байна уу? Зөвхт бус итгэл байх хамаа байхгүй. Леви овогийн хүнийг гэрийн тахиж болгон сонгобол үйлчлүүлбэл Бурхан надад заавал юурлыг өгнө гэж бодож байсан. Микач ээж ч гэсэн юуны төлөө Бурханаас эмэж, юуны төлөө Бурханд үйлчилж байсан бэ? Юурлыг хүргэх гэж. Мөнгөөрөө шилмэл чотгомол Бурхадыг хийж бүтээгээд гэрдэд тавьвал Бурхан бидний агуу юурах болно. Леви хүнийг миний гэрийн тахиж болгон тавьвал Бурхан агуу гайхамшиг юурах болно. Тэгэд надад юу хүсэн бэ? Юурэл ибэл. Тэдний итгэл бол Бурхан төвд итгэл биш. Бурханы юурэл төвд итгэл байна. Хайртай хүмүүсээ бид нар Бурханд итгэснээр зөвхөн юурэгддэг үгүй шүү дээ. Хавчлагч бай. Зөвлөн дарамтч бай. Бурхан дандаа эд байлагаараа дэлхийн аргаараа бидний юурээд биш шүү дээ. Бид нар Бурханд итгэдэг боловч өвчтэй байгаа. Бурханд итгэдэг боловч ажил мажил бүтэхгүй. Бурханд итгэдэг боловч бидний гэр бүл янз бүрийн асуудал гарна. Бид нар Бурханыг хүсэмжлэх ёстой.
porhangni yuurlik husnchilik bos. Мэдээж Бурхан бидний юурдаг Бурхан. Харин Бурхан бидний хүснээр юурдаг биш. Бурхан биднийг заавал юурах болно. Харин бидний хүссэн цагт, бидний хүссэн араагаар биш. Яг Есүс жагмай чөптөлөгдөг нас барсгүй бүх дагаж дагдаг бүгдээ Есүсийг хайж чугтсан бэ. Есүсийг дагвал Давид хаан шиг Олстын Христ Месиа болж өргөмжлөгдөв. Бид нар баруунгаар зүүнгаар талд өндөрт өргөмжлөгдөх болно гэж бодод Есүсийг дагсан чинь Есүс жагалмай чөптөлөгдөж үхэж байхаарад миний итгэсэн Христ Месиа биш байна гэж бодож байсан. Хайртай хүмүүсээ бид нар юурэлийг авахын тулд Бурханд итгэдэг биш ээ. Мэдээж Бурханы юурэлж бидний итгэлийн маш чухал хэсэг. Харин Бурхан зөвхөн бидний юурөөдөг төдийгүй заримдаа Бурхан бол үнэн шударга учраас биднийг сайхажуулдаг, биднийг тасгалжуулдаг. Заримдаа биднийг Бурханы хаанцаар хэрэглэхийн тулд хатуу, ширүүн, хүнд нөхцөл байдлаар биднийг сургах үйчж байдаг байна. Юурэл төвд итгэл гэвэл Бурхан намайг юурахгүй бол бид Бурханд итгэж Бурханыг дагах ёсгүй болно гэсэн. Тийм шүү дээ. Микагийн гэрвэл дандаа юурэл гэж бодож Бурхандаа итгэж байсан. Дагаж байсан. Өнөөдөр бид нар чөвд бус итгэлтэй гэр бүлийн тухай хамт Бурханы үгийг үтсэн байгаа. Үнэхээр шүүгчдэн үе. Микагийн гэр бүл чөвд бус итгэлтэй гэр бүлийн нэгэн жишээ байсан. Нэгдүгээр нь Микагийн гэр бүл Бурханы үгийг мэдгүй, Бурханы хүнд итгэхгүй байсан учраас чөвд бус итгэлтэй байхаас аргагүй байсан. Хоёрдугаар нь Микагийн гэр бүл ариун үйлсгүй байсан учраас чөвд бус итгэлтэй гэр байсан. Тэд нар Бурханы ариун үнийн шударга, Бурханы сайн сайхныг, Бурханы үнийн шударга амьдралд хэрэгжүүлж чадаагүй. Гэм нүглийг туухч үгүй, авч үжих үгүй, гэмсэн ч үгүй. Бурханы өмнө гэм нүгэл үлдэснээсээ айж ичгч үгүй байсан. Гуравдугаар нь Микагийн гэр бүл зөвхөн Бурханаас юурэлийг авах гэдэг. Бурхандаа итгэж, Бурхандаа үйлчлэх байсан. Өнөөдөр та бүхний итгэл, та бүхний гэр бүл ямар итгэлтэй байгаа юм бэ? Өнөөдөр Микагийн гэр бүл биднэрт та нар ийм гэр бүл, ийм итгэлтэй гэр бүл байж болохгүй шүү гэж сөрөг талын жишээ бидэнд гэрчилж байгаа гэр бүл байгаа. Хайртай хүмүүсээ та нарын гэр бүл үнээр Бурханы үгийг хайлан хүнд итгэдэг. Сайн үйлсээрээ үүрийн чөвд итгэлийг харуулж гэрчилдэг гэр бүл.
Чупун юурлыг хүсэмжийг итгэлтэй биш. Бүх юурлыг үндэс болох Бурханыг хүсэмжид юурэлтэй гэрвэл зөвхт итгэлтэй гэрвэл болохыг эзний нэрийн өмнөөс хүсэн юурэж байна.